Assalamu aleyküm. Bizde 1 kilogram 200 gramlık balığımız mangalga dayardaldı. Hazır konukların aldığına tartılavatağız. Qarаңыз. Gelseniz sizlerge de ушундай кылып mangalda buşurup tartılayız. Бирок аябай сонун. Мына буулар чыгып аткан, жыты чыгып атканы караңыз, өтө укмуш. Буда омега 3 деген витамин бар. Ал витамин ушунчалык сонун. Бұл витамин ес тұтуыңызға жақсы. Қазір шул 4 балығымыз daha bir başka konuklarga dayardalат hazır. Farel balıklarımız. Farel krasnoy deydi. Şuraya bol içi tazalanat. Жаңа balık уже dayardalуда. Жаңағы атқары, ол başka ikinci balığı getirdi. Hazır 4 balıktan ikincisi getirdi, daha 2 kaldı. Mına bu жаңағы balıktan üçüncüsü, biroq kıymılda var. Qarаңыз. İçin tazalağından keyin дағы şunday kıymıldап turadi ekan. Жаңағы балықтың 4-түсі. Қазір bunu қазанға салып қойыңыз. Бізге келген қонақтар қазанға пішіріп береді. Жаңағы 5 килограмм 800 грамдық балығымыз dayardalып, биринчиси шундай болуп идиштерибизге түшүп атат. Азыр 2 табакка бөлөбүз. 2-900дан кылып, конокторго алып келип беребиз. Жаңағы балығыбыз бушайындап калды. Бул балығыбыз 5 килограмм 800. Шундай кылып салып атабыз, караңыз мынаны. Майы жоқ, лишний көңгө тие турган майы жоқ. Өтө сонун. Келсеңиздер, сиздерге да ушундай кылып бушуруп, жакшы кылып тартуулайбыз. Келип сый көрүп кетесиз тууганым. Азыр да бир аз калды, шуну эме кылып оформить этебиз. Жанагы 5 килограмм 800 грамдык балыгыбыз бушуп даярдалды. Азыр коноктордун алдына тартуулаганын кетип атабыз. Караңыз кандай сонун. Hazır özüm kolum menен aparıp berем, Kuda kalasa şunu. Gelsеңиздер, sizlerge de ушундай kılıp balıklarımızды buşurup tartılayız. Sıyga geliniz tuğanım. Konuklarımız bu yerde nevrilerini oynayıp tutat. Hazır içkeriye konuklarga giremiz. Sıyga gelin tuğanlar. Assalamu aleyküm. Mınavu benim Rasulcan akam. Oşton gelet pastayandı. Şu seveni nevrelermen gelip sıy görüp atat. Gelsеңizdер, sizler de alıp sıylayız. Ekoz. Balıklar juda yaxshi ekan, mazalari ham, qo'g'rishlari juda yaxshi ekan, maza qilib o'tiribmiz, ko'p kelib turamiz bu yerga. Balıklar juda yaxshi. Mehmon do'st. Xo'p aka, osh bo'lsin. Rahmat.